Part 1. 100 Common English Expressions. 100 ungkapan umum dalam bahasa Inggris. Slide 1. Hi, let me introduce myself. Hai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Slide 2. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Slide 3. Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Slide 4. Hi, may I sit here? Hai, bolehkah saya duduk di sini? Slide 5. I am from Banda Aceh. And you? Saya berasal dari Banda Aceh. Dan kamu? Slide 6. By the way, what are you doing here? Omong-omong, apa yang kamu lakukan di sini? Slide 7. Do you still remember me? Apakah kamu masih ingat denganku? Slide 8. I am atau am your old friend in Aceh. Saya temanmu dulu di Aceh. Slide 9. Nice to meet you, Ali. Senang bertemu denganmu, Ali. Slide 10. I am fine. Long time no see. Saya baik-baik saja. Lama tidak berjumpa. Slide 11. Wait a minute, please. Atau just a minute. Atau just a moment. Mohon tunggu sebentar. Slide 12. Do you have girlfriend? Apakah kamu punya pacar? Slide 13. It's sad to say goodbye. See you. Sedih harus segera berpisah. Sampai jumpa. Slide 14. Excuse me. May I pass? Permisi, boleh saya lewat? Slide 15. Oh, I see. It's quite far from here. Oh, begitu. Itu cukup jauh dari sini. Slide 16. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Slide 17. That is atau that's very kind of you. Anda sangat baik. Slide 18. Break a leg. Semoga sukses. Slide 19. Catch you later. Sampai jumpa. Slide 20. Chill out atau take it easy, santai saja. Slide 21. Let me try. Biarkan aku mencoba. Slide 22. Go ahead. Lanjutkan. Slide 23. Keep going. Teruskan. Slide 24. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Slide 25. Sounds good. Kedengarannya bagus. Slide 26. Whatever, terserah. Slide 27. It is up to you atau it's up to you, terserah kamu. Slide 28. Let us atau let's get started, mari kita mulai. Slide 29. What is going on? Apa yang sedang terjadi? Slide 30. Wish me luck, semoga aku berhasil. Slide 31. Take care of yourself, jaga diri baik-baik. Slide 32. Do not atau don't forget to brush your teeth. Jangan lupa untuk gosok gigi. Slide 33. I need your suggestion. Saya butuh saran dari Anda. Slide 34. Can you help me to bring my bag? Bisakah kamu bantu membawakan tas saya? Slide 35. Can I pay with credit card? Bisakah saya membayar dengan kartu kredit? Slide 36. I am sorry to hear that. Why did you do that? Aku turut sedih kenapa Anda melakukan itu. Slide 37. Thanks a lot for your information. Terima kasih banyak untuk informasinya. Slide 38. Do you know whether the flight from Banda Aceh to Jakarta has landed or not? Apakah penerbangan dari Banda Aceh ke Jakarta sudah mendarat atau belum? Slide 39. I'm confused which one is better for me. Saya bingung mana yang lebih baik untukku. Slide 40. I think it is better for you to choose Rina because she is so kind and faithful. Aku pikir lebih baik kamu memilih Rina karena dia begitu baik dan bisa dipercaya. Slide 41. I like cycling. Saya suka bersepeda. Slide 42. I am interested in playing badminton. Saya tertarik pada permainan bulu tangkis. Slide 43. Wow, that's great. Wow, itu bagus. Slide 44. I like watching cartoons and movies.
Saya suka menonton kartun dan film. Slide 45. What is your occupation? Apa pekerjaanmu? Slide 46. I am a teacher. Saya seorang guru. Slide 47. My uncle's job is a civil servant. Pekerjaan pamanku seorang pegawai negeri. Slide 48. I work as a nurse at a hospital. Saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Slide 49. I'm still a beginner. I have been working here for a week. Saya masih pemula. Saya baru bekerja selama 1 minggu. Slide 50. Where do you work now? Di mana kamu kerja sekarang?